Abashabazi bashata bafa harimo Rubwama John Habate w'imyaka 20 mutura wa Kawempe Division no muri Wakiso, Habineza Alfred w'imyaka 3 conductor wa bus kandi Nzarwa ya Rwanda, Gaddafi nawe conductor wa bus niwe mwe Nzarwa ya Rwanda. Abashabazi abandi bana batungo buhta. Umuvugi wa bus y'abanerwa Kigali Rwanda iri kuza Kampala nagambwa kuba yaremererwa bus habwo kuvuga speed erengera akashozi nuko bus kutereka go mufereje abahutire berukizi bo mwirwaro bayone batungo bujanjabi n'abafire n'abatwiro mukabafu aturiyone tukwatagana n'abakwatwa habandi kureba ngo abanyabuzare babo bamanye cyabaho obwe turukucondoza ekirugireho butandeje. Omugambirizi wa polisi abwe cyanga cya Kigezi ASP Elimate yayoreka mwabyongere kureta butando mu cyanga cya Kigezi. Bizo butando enyingi zireto ibintu bingi. Aha ecyanga kitu cya Kigezi ni kibi kineshozi nebihanga okukushangira harumwe kona nyingi kona enguto ninje no rugutu nuko rutaha bumwe ekiro ni habahe ekiho umuntu yanavuga takare baje obwakuza tugeraga muna umuntu kuruha driver nabasakuruha arugire hare yaruha obundi agwizagire ninga kimuretere kizibu kandi na munonga bakuvugise kimama. Elimate yashaba bavujo gumana bakuratira obonero bw'ahanguto ninga highway code. Amateka gahanguto nigaga kutuha n'obushani obwo kusanga hanguto obwo kutworeka hati ngaba ku ruga Rwanda ne bavugira ha buryo kandi to Uganda nituvugira ha bumoso. Waza kwika trading center nibagambira ngo aho ni trading center, waza kwika ha Rutindo, waza kuhika ha Kona mbweno highway code ningo bushani bwa hanguto na munonga niro rimyo rutukozesa twani tuvugaki twani tuvuge biruka hanguto nabwe cyaba driver bitu bashimera munonga gumani bagirake nibakuraterra obushani bwa hanguto. Or Principal Hospital Administrator wa Kabare Regional Referral Michael Odo yashobora ngo bamwabarwira ba leta hirwaro bariyo babakora kugira ngo babase kubaje. The 3 casualties are being treated in our casualty unit and so far they are doing fairly well and we hope they will get recovered. Ejiya berbasi yo murundu rwa kashatu ere kugwa muhanda rwa Kabare mbaro musande mwe yonka amakuru agasha kwa Nelson Ahimbisibwe.